Hingke tini bini update tini joti tamung khani bini hingke operation khainani hingke doctor rok jono tinta option dikha. Poila hingke operation khaike je kaisa injection tongo o injection dina nangnai. Hingke o injection bini blood by match khaiya o injection dikhanka bini lama phano chona chance tongo nohoro. Obon bagoi allergy go tongo obon bagoi obai option jung noroi rohok obon no option mane life bag mane kisa ko risk tongo hino hingke second hingke te kaisa tongo bini shiro kaisa pipe dane o pipe by thui na hanai thui check khainai ge omo bo chini tipura o koroi bono chennai thangni hincho ge omo bo no chance kuskuri ke aso long time ge te ekta option hingke bono chemo rijangna ni kok saka mane chemo riwoi bini mokol ta uche robon yada o mokol ni thuina harnai mo thuina haroi kechep rene boro obo nangnai amkai 3 mas nei chemo solinai hingkanke bini mokol ni thino aste aste khai komi riwa fernai thui komi khanke olokhai operation nangnai ata haita ke chumo bono khana bo test tongko bini 2-3 ta test te kaisa doctor benai jengnai khana bo test khaiman pore apro finalize sanata phano semia ko mane ko sukrang rok nangno tam nangno koro phano semia ko tabu phano ko asukno mane operation to khaima ngala bini chance ko yama manliya allergy agi waisa khlaimani obon bagano bo sas kosto ungja iko ngi tini MRI khaipro joto manja khata je injection by rikhankene bini onti risk khane life asukno do akon Norok oduni rekotingo khanama khana belanya khobar hamya bukhugri mini bage norok odi rekotingo sama khanama khana je bona apso doto kotro khai tlang thangwa phano bini operation khaimaya tamle hinkai operation khai kanja injection na nango a injection bini blood bemliya tai a injection kai bini langma phano choi manphu tai bini saga allergy tongo amne bage bini operation khaimaya nei sawi khanaka te kaisa option no doctor saka jebono bini shiro kaisa pap dawo thikar naku amni tuye chenai tulang de hine doctor saka kintu amobo belene ret ngai thangnai hine boro a option bo nai maliya paithako doctor bo no kemuru ni kok saka bin mokolni thuinawoi kisi ka bin mokola chepa nani tai amne bage kolok sumo 3 mas motonongi nangnai hinibo saka belanya khobor hine noro khanama khana chini bukhukjuk rimidi mane khobor bono chemo rijangna ni kok saka mane chemo riwoi bini mokol ta uche robon yada o mokol ni thuina harnai mo thuina haroi kechep rene boro obo nangnai amkai 3 mas nei chemo solinai hingkanke bini mokol ni thino aste aste khai komi riwa fernai thui komi khanke olokhai operation nangnai ata haita ke chumo bono khana bo test tongko bini 2-3 ta test te kaisa doctor benai jengnai khana bo test khaiman pore apro finalize sanata phano semia ko mane ko sukrang rok nangno tam nangno koro phano semia ko tabu phano ko asukno mane operation to khaima ngala bini chance ko yama manliya allergy agi waisa khlaimani obon bagano bo sas kosto ungja iko ngi tini MRI khaipro joto manja khata je injection by rikhankene bini onti risk khane life asukno do akon